Serchip Sub Headquarters YMA in an encol Serchip Khotsung Entlanga Social Forestry Nagarven Yochna Nwaya Environment Forest and Climate Change Department Chuan ma alameka he Nagarven Yochna ina atumber chu ramngot titchuang lava khopuin boruak cha amu theina turatana kongsang shanga cheibo lania mipuite po ina antlo atana manhla tak ni tura ruaman ani situna hian Serchip Entlang antia hian social forestry headline hian supporter YMA Serchip ten anlo encol to chu central program central scheme poimo tak mai Nagarvan tia hemi mang hian biodiversity lampang te ramngo le achunga ram muldam doi te ram nim dam doi ti sang sang te thing ti sang sang headline muna natural thayang pera encol na hum hal na mun hetai hi kanan bi chiang le anga hemi Nagarvan Entlang hi social forestry mi tena antlo thai tura mun manuam taka bot sai ani chau dan turte hemi tana sum sang sum chungchang te tin headline chung mun poimo sang te le until ro man dan te tlang pui tuntuma hian anon tilang le don ani stop lok ma ole ke hi rongu ra khasel MFS retired kania Mizoram Forest Service retired SCF in service to pani ti chon hela hianin til chen fa kom tak mai India Sarkar Ministry of Environment and Forest lamina I khopui ramngo nei tha khating ang cheibol na an ruam man la chumi awang chuan Serchip pa hian halai Nagarvan scheme ti hi kan lo dong ve kha ania Thenjol Forest Division ania ti chuan Thenjol Forest Division noya chu tiang ang sum central chang kan mu chu hei kabulami hi pusang puya aro Serchip ania ani noya hian DFO Thenjol kalplangin tiang hian helai na hi kan han thok da nia an na hi om zia taka chuan khopui bul naya ramngo nei thate khating anom chuan khopui tana alut na te min ten an sia theinan le hang college student te university student kan ti school student zong te na ramngo hlut na te medicinal plant te ram hul chi sang hlut na te an lo zira an lo sia fia theinan te mun nuam tlo nuama siam kha helai Nagarvan ina atum chu nia chu tiang atang chuan kan han thoka helai hi entrance gate ania hei kan huang hian Nagarvan Entlang Serchip ti ania chu amuna achunga kan han lu tanga ta chuan cholna inte interpretation thil soi ho na hol ang reng te in entertainment atan cable suspension bridge kan han tiang chi te dil le khatiang ilo te kan han chei bol ta khania hemi Nagarvan ina atum tak chu ramngo ramhul lutna mi puite ne na injir tirna le school le college vela zirlaiten hetiang ang ramhul lutna le an injirna atana changkai taktura ni bangin chungchu Nagarvan scheme hian atum ani chu voina hian MJA ten hei program ron sima kan nom mai kan no welcome takme ani hemi na tan hianin sumpai central tanga kan mu hi cheng noi za le somthum le pani ania amaro chu cheng noi za somthum pania khan til tam tak akentel awma office expense kan tiang chi te audit te accounting te le ses chun ngai te khatiang khatil tam tak kha awmani chu wang chun hela hian noi za je jot kan mang theita chu changkai takin man ania kan na hian kan soyang khan helai entrance gate moi nai tak han siam te tin afan kwal na tur kong stone pitching dry stone pitching kan tiang chi te railing thatak dai rei tak tur cement railing te tin reset kan ti te interpretation hall te adil omsa han chei moi te khatiang kha thil tam tak kan tia dai zai thiang perin sumpai hi kan manga tin kan be se anga ni chuan second installment te po hi
mu le kan be sei buka chunga chuan tun aya changtlung zoka nga han tho thi kan be se heng akal kong approach road te poi du thu sam lowa fura te akal har sa deuh hlek china chung te po chu second installment kan mu na chuan man thei kan in be se ani ole kati zong kha nagarvan project headline Sherchip Entlang muna an kalpui dan le ru manna an chim dan anon report tlang pui ganon sim thei te chu ani